Nyuma y'uko inama y'abaminisitiri iteranye ikemeza isubukurwa ry'ingendo rihuza Intara ndetse n'umujyi wa Kigali, mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri twazindukiye muri gare ya Nyabugogo kugira ngo turebe uko byifashe. Akanyamuneza ni kose ku maso abaturage dore uko badutangarije. Njyewe nabyakiriye neza kubera yuko njyewe n'ubundi narindi mu rugo niryamye numva ashaka kugenda mu ntara iwacu ni Nyagatare, ahantu bita Nyabugogo. Nenda kugira ngo nahe njye mu rugo narabuze uburyo ntaha. Ariko ubu ngubu nishimye cyane, ahubwo haragahoraho leta y'ubumwe kubera yuko yatwemereye kugira ngo tugende. Nitwa Nakirutimana Emmanuel. Ubu ngubu nari mvuye Kibungo, iyi ngiyi mfashe igiye kunjyana i Rusizi. Nari mbakumbuye, hari hashize igihe kinini ntagera mu rugo. Njyewe rero nyine numvaga ndi kubyiyumvamo buriya nari naniteguye. Hanyuma ndavuga ati no munsi byanze bikunze ngomba kugenda gusuramo. Amagore y'agatenge nakaguze mu kwa 12 nyine mbura uko njyayo. Yitwa Munana Robert, abankorera company ya Ry'ingendo Express. Munana Robert ukorera Ry'ingendo Express. Twari tumaze igihe ingendo zarafunze, abagenzi batarimo kugenda ariko bongeye babafunguriye. Nk'umushoferi ukimara kumva inkuru babyakiriye gute? Babyakiriye neza kuko ni igisubizo kuri jewe bitewe n'igihe twari tumaze twibera mu rugo. Ni byiza cyane yaba kuri njyewe no kuri bagenzi banjye. Hanyuma noneho ubu turi mu masaha ya saa 5 ashyira saa 6. Abagenzi bameze bite? Muvomo y'abagenzi hano muri gare bimeze bite? Barahari cyangwa urabona bake ntago nyine byabashimishije baragenda ariko ntago ari bose, ntago barabyitabira. Gusa baragenda ntago barabyakira nabo ngo bumve ko bafunguye muri bo. Noneho ubuzima bw'umushoferi mu gihe ingendo ziba zahagaze buba bwifashe gute? Ubuzima bw'umushoferi iyo uri mu kazi mbese ntacyo butwaye urebye. Ntacyo butwaye, ubasha kuba watunga umuryango wawe, nta kibazo ushaka kugira uri mu muhanda, cyangwa tugira n'ababosi beza batumenya no mu gihe n'umuhe bikomeye bakagira akantu batugenera. Nitwa Gakire Fred, ngiye nyobora hano ni Sharuwa Ruhire. Uri Sharuwa muri Ruhire Express. Atunejeje cyane ku buryo twaryamye aruko itangazo tumaze kuryumva. Turishima kuko twari tumaze hafi amezi 3 n'igice ngira. Cyanshimishije nuko twongeye tukajya mu kazi tugasohoka. Urabona ntabwo byari byoroshye, amezi 3 ni menshi n'igice wicaye udakora kandi ufite inshingano z'urugo utunze urugo. Kugenda ko abantu muvoma z'abantu zimeze gute? Ntabwo muvoma zari zoroshye kubera yuko abantu itangazo ryasohotse ritinze rikererewe. Urabona abantu benshi bari batarimenye, ariko mu gitondo nabari ariko batangiye kuza. Abantu barimo baraza muvomera irimo iragenda neza. Uko biri kose murabona akazi kari buze kugenda neza. Akazi kari bugende neza. Nuko ngo twebwe ntago biba byoroshye, ariko yari ibintu ubona ari ubuzima bw'abantu kuko ntago ari biba ari rusange, ntago ari umuntu umwe. Mubyitwaramo neza, mu kubahiriza inshingano, mu kubariza kwirinda covid kugira ngo igabanye, kuko natwe iyo bizamuka tuba tugenda tubibona, tubona ari ibintu bikomeye bizanadusubiza mu rugo. Rero tugomba kubyitwararika, natwe tukabyitwaramo kigabo nk'abantu. Rega turi abagabo kandi nitwe dutwara abantu, ku munsi duhura n'abantu benshi. Naba mwarigeze mukingirwa? Narakingiwe jewe. Urwambere nararubonye. Ariko se umuntu uvuga ibintu bitandukanye ku nkingo, ubu ari wo ubanjwe gukingirwa n'ubwa mbere. Urukingo ni urukingo kandi ntabwo igihugu cyaguha urukingo turi abenegihugu kitubereye ijisho. Urukingo narwakiriye neza cyane, urukingo narwakiriye neza ku buryo nanagiye nihuta, ahubwo nabonaga n'urwa kabiri rwaranindiye. Nta kibazo kabisa, narakingiwe. Witeguye gufata urukingo rwa kabiri? Cyane. Kode ndayifite, aho bazampamagarira nzahita njya gukingirwa rwa kabiri, nizere yuko mpawe urukingo rufite ubudahangarwa.